او جالفيري اسرغ نوستم لسر همان مجاري بردوام دبم پرسیارین مهنه جهجای انور هرکی که ساعتی هرکیان میوان من الاستودیوی هجای انور تو بخیرات کردستان 24 هرکی بکرتی و کرمانجی وید بیجن دبیجن یکتی حجد شعبی هندک هرکیت ناوا ایکتی اف آلوزین گنده لاجان کو مسئله که هندک کسابو سه چار کسابو کرا بویرا عشیرته اوین اف مسئله کسی کریا بویرا عشیرته کی بون؟ سپاسیان گوت کم که از لیره یعنی میوانم سرچاوت من گلک سپاس گم چین سر و موقعه براستی او جرای کنیه هندک جرای دیکش او حالته هنه يعني كمالك شخص يعني كدواكاري هبينا لجنده يعني دواكاري كرواها بيا وبشتي هنجي أو دواكاريا أجر لك لنا جيشتن هبيد ينبونو منا جيشتو أستك و تقبل تكرن يعني كو جداخية كسك يعني كان كس يعني بقرباني كسك كان كس بريندار بنا أو جيني جرانية ببراسي كو دستك هبي يعني جالك جاجي زاني وخلكي جندج زانيتن كو كمالك شخص هبينا كسد نديار بينا كسك بنا يعني كونو كليجنا هاتي بكينان سبارت بو آريشي أو كشكو بده چار سر كرن هشتان در انجام دويلجني ديار نينن يعني كآية جاشتا كيري وبشتي هنجي اگم بین سر او حالتی او رو که کمدیات يعني کمدیات کو هم جازانین يعني قد گر نا آرامیا کردستان نه او مدیات کو ام بيجين روناكي چرای جانه لانوان تاریکی چرای جانه يعني براستی جه داخل او مدیانا رولکی و ساگرا کو خلکی هزا او خلکی الگوندی کریه داره بس او خلکه به هیچ شیوه که هیچ کسی که نگوید الگوندی يعني هر نداره بخود فاقا کایت کرن نو خدا کومال شخص هبونه او پیشنیاره دای کو هشتا در انجام دوی لجنه نهاتینه کو او گوندی جبهن و کو دواکاری یعنی کو کاردانه مک اگر نه او لجنه از تاکیدم دواکاری توان همه در جبهه کردن و از تاکیدم بوچی الى السنوره يعني بوچی کو کسک هندک لانن کل من زیکن یا خلود بالمنطقه زیکن کومالک دست باش اگه دواکاری هبن سنترا روشنبیری چی لقب دواکاریه یا بونو مطلب چه تو چه قپانا یا تریلی تو بسوژه آگر برده یعنی چه پیوندی دواکاریت خلکی و هنه چه پیوندی یه گنده و هنه یا او کسیت که خوب خدا نه هندک کسیت یعنی براستی جه خدا نه هرکیانی نه خوب خدا نه هرکیا دانین من دیت یا کسک اگر خوب مزنی هرکیا دانیتن دوا شرب کتن يعني باش رولة هركيا مثلا او كسي خب مازني هركيا دانيتن داخذ الشريط كات مقصد اوي ارمان جاوي بس من اويكو نوكا مكاساتيه هاي الوسنور ما ريسبيت هاي ما برز محمود اغا ما هركيا ليره بس كمال شخصك اگر خب نوع هركيا يعني كو بيجم ام نيونيت هركيا نا بچي بيتن دائما مازني گوند مازني مالي دائما دعوة اشتيت كتن يعني نك بتشن شريب كانوا يعني باش هات الشر هات كرين هتا كنجي شر دي تكرين يعني نتيجة والله من ذاك هركيات قوتي اشكرا اف بوما قوتي بيشنو كاخفين قوتن حشد شعبي بله ايكتي بله هندك هركيت ايكتي طبعا اف الوزيات شكري بوچه از بيجي برسيار كم دبيجن بو وشارتنا هيرشا سر كورمور بله وشارتنا بويرا سر لا لزار هوتيرا لا لزار السليمانية يعني مقصد وات شيء بوشي هاتنا لا ناس أفكيشة شكر مقصد وان أويا كو حكومات أو كشتارقال لا لزار هبي اللو بيدا فري بيتا دوبارة كنا يعني كو ولا بيتي تشاوي ميديا باختصار كو بالي أمتنينين خلقان يعني حكومات اشياء هاي أو لاند كو خلق نو که شانازی پیوت کرد نو که هم هر کی براستی ام شانازی ام خوب توی حکومتی دا باش دارین اما قربانیا دا بو حکومتی نه چه بیتن او رو که کومالک شخص نوع عشیرته یا بون مداواکاره که بشری عشیرته کی ظلم عشیرته هر کی کریه کاد نوع شخصی کی بدنه کی ظلم لکریه یعنی جهندینی خلق خربی بیتوا او کو عشیرت گری می بیسل اگه تو چه تاریخی برای خوب ده تاریخی شرع عشيرتي أو أكو عشيرتك كديك يعني لانه كديك بيم شرق العشيرتي بكان بس أو أجت دواكاري هاي بيت باش الله جاني دواكاري هاي أو جسر أبي شو مشكلة هاي يعني بيتا جرتن بالي يا أبو شيء أو شخصية كوتشن كاس كادري دي كتير من شن سرپرشتيا
جاده گرنه و تا صوتنه و سنترت روشن بیرت پیگانا لاوا بصوتنی یعنی اما براستی دیاره بو مشارونه و پیشتریش بوچی دویتن مثلا هندک کساب کنه مثلا عشیرت هرکی و وان لاینا بوچی دویتن هرکی دجی حکومت خو و دجی پارتی خو رابن يعني مقصد وان آرمان جوان چیه؟ مقصد وان او خو اندام لاند گرد وان سقه پنینه بس اگر بیتو کت قلب عشیرت گری رنگا یکو بجن خربینه چه بید یا رفع على عشیرته چه بیتن کوبشن مرامت خود جبجه کن اگر نه از اکیدم اگر بلاد اولان گرد خوب کن با تک دانی بزن کسی گوش که خودت یک گوش که خودت یکی سقه پنیه بس چیه لیره دا پناد بنابر عشیرته کو ظلم العشیرته کرن او نو که بحثی و حرکت کن اوید کنه که او حرکینیت شورشاش عباد الله نهری هاتن بجنه و حرکان حرکت ید کوچر یعنی کیش حرکت مهاجرین اوید کو شورشاش عباد الله نهری هاتن او حرکینیت شورشا آگری باش دارن او حرکینیت کو شورشاش شیخ سعید شورشاش کو شکاک شورشید بارزان شورشید ایلون ما چندین کساتی دید که حتی بیا آزاد عراق ما بجداریا کرده شر داعش ما بجداریا کرده یعنی تشتكنيه كنت بيجي یک حکومت یا کسی که بیت ظلمین هرکی بتکرن نخیر داوکاریه های از اکیدم او لجنات پیکینان دی شولت خو کتن داوکاریت هم خلک گوند دی جبه جیبتن و او خلکش هاتیه داره تنه هندک شخصا و کو بجن رد فعلا بو چکره و کو کاردانه و که کو بله یان دی بکشامه بیت چهار سرکن انگام دی گوند هیلین از اکیدم داوکاریتون دی جبه جیبه كساتي روسبي وماقيلين قندي لاجاني قوتن نوكا روشا لاجاني يا آسايا روش أو خلكي دركتين وگریانه و یانجی ودگرنه و سرگندی؟ والله هندك داولت كان كاس نقول أنا جرن يعني بجرن هذا كده جريا و يلا ديك جي يعني هو زي الورد جي نر يجر يا كاس نوكا حس كده شين اللاجاني كاس رجل ما نيمشين اللاجاني خلق دشت جري توا بس أو كو أو هيرشا ميدياي كو كيرا كو خلق كيرا دري نخير خلق بخوي هاتيا دري اوش في وكو على اساس يعني دواكاري ما بين جيبه جاكرين اجرنا ام ناظرين غوندي خو يعني وكو بلين رجك مدنيه قلت يا بار اجرنا بي ارام بيا غوندي باش كاك انور مساله بسياره كجلك جوهريه صادجيه هيدا همان دمدايه بوچی پشتی هرشا موشکیا سر کلگها کورمور هودید صادی هشتی کارا کردستان نما سه چهار روز اف خلکه بکارب ما نخوش و پیر و کال و پکفتی و همی بکارب ماین باشه هودید یعنی پالاوگه یا لاناس بو شونگره یا کورمور بوچی پشتی هرشا سر کورمور هاتن اف آلوزیه للاناس شکرن بخو اوا رأيهم برنامج کی جدیده او يعني هر او کسین کو پالاوگیا یا خود کلگا یا غازه کو کریه آماج اکید او کسین کو پشیوی بیت شکرن یا خود او تانکر غازه کو او کشا قیرانی بیت چهار سر کرم شیوی کی کاتریل و بیت گرتن يعني ولا بیتن خلق يعني او امانجوان او بيقول ضرره كيف جاينا ومصفايش يعني رايا من او سرناغريد اما كو هركي براسي ام زور نيجرانين ام داخازل هميات كاين كو اما كمل شخص برجاندي خازن امر بيات كرين كو يعني بين جاده بگرين دشي بو ما بيجي مثلا هجمارا وان كسن كو امر بهاتيا كرين جاده بگرين طايره بسوجن خلق ببيتا قرباني هجمارا وان چند بو که هرکید بیجن تعریف المناکن اره مخیر اگر تو برای خوب دید ناوان دا اگر تو بچه سطا پینجش اوید که ریگین رنگ هرکیش نمون کمال شخصیت دینه کی به هاتبون؟ شخصیت کادر و لانگرید یکیتینه زوری و حتی بوم معلوماتش هاتینه الکلاکی حتی هندک لانید اپوزیسیونی دیکش او جا گاوکارن گه یکیتیه که بشنه ناو داوکارت خلکی رو تا بسوتن و بشنگه هندك كومالا جنجيت كشكجيت يعني هر زكارت غانديا خو ريجون قالك كما واگر تو بتش ناقه سطا يكش العشيره هارك يعني زور كيمن رايومن او دي بوروم بيت بشتينجي بو همياد روم بيتن كو او كو دستكي هي هرچن امزاني كو دستكي هي معلومات مهنا كل رويه ديكش خو اماده كرين هيا خلق خاندان هيا يعني ناتشي بيتن تو خلقكي هاندي بو شرد يعني باشر كي او همو دولت يعني جيراني مد بيجن كاش كيش ولات قبيله تو سلاح داز دي بو
بو دولتی یان بو سرچاوی کی مدنی بزنن دلیت قبول کردن همه جا نوکجی رأی من از داول همیات کم کدام خدا بگیرن او کشیدت چاره سر کردن اکید به دعا کردن وان همه جیب جیبن و او گندش هاوکاری زورات کردن قطابخانه مثلا بیرا بوله دای عیدانات اشتدنه خسته خانه بو بگیره مثلا خلکی که زور تعیین بیل لویری نوکه تو بچه لوی مسفای حتی خلکی که منطقه هبیتن یعنی شخص که دیگه نه تدانان یعنی زور رزل لو خلکی تتا گرتن حتی یوم عمل شیش شلال لویری اونش رجی که زور خلق لویری تعیینه راسی استفاده که زور لیکره که دواکاره که هبیتن لکتن گشتن هبیت یا بومنا دستک هبیتن هاندن اكيد بدي تشار سر بيتن او لجنه هاتيه بكينان دي تشار سر كنا باشه مادام افهمي تشتبوي گوندي هاتيه كرن جناب هواد بيجيتو گلك وان كساتين ميوان جيبون لگل كردستان 24 گوتن ما هنده كست بياني ديتن تشك ويبو لاجان ويا بله نوكش او تشك عندك شخص هنا نصراون ما ميكود الناسين لاجان ما بيونديد هيا وام بيجني اوجد بيجن دك شخص هنا لير امنا ناسين يعني جيوا ديارنا يا دما مقدار يعني هولا جدا يعني دائما اگر بخل هم جياج اگر خربي نوا يعني كومال شخص خربي نوا كسك بشيتن وان راجلتن بشك زحمت بيتن يعني خربي نوا جاج برهن نظر كنترول چي داره پیام اخیره چی پیام از دوال همو كساتي وبريسبي ومالاو هم كسات آيني يدكو رول هبيد نوع عشيرة تركيا رولكي جامرانه رولكي شورش جيران وكي بري ما تشاوا شورش كرنا ما تشاوا خوين ريتيا وسا دفاع لكردستان بكان دفاع لو ازمون بكان وداول هميات كان دام خدا بگرن واكيد او كشري چاره سر بيتنو كردستان ياما يا ام تجاره كردستان نابينو هر كي نزيكترين عشيرات البارزانو ام بدهم يشات خدمتا كردستان این هر هبن گلکس پاسیاتت کم هجا انوار هر کی کساتی هر کیم خیر به سر چوا